Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kakasi Students Union Southwest Castles District kaladawa nak sarkar jala bakadai bantong da kekenhon token kabalai luan ban patas ya kejing kalarong jong kawa kabalawan ra ya kejing yap jong idokha hakawa ranikor nakaliang presiden ke KSU Southwest Castles District usamla Marconi Thongni habai keren berkinong patai kubor henne kasngi ka arp tere ukala lingkon hasilong press club mulai tho bakaseng hadien bakalayo ya kejing ujor nakipai ba halor kejing yap kidokha hakane kawa kaseng kalahiar hi dalade syakani kawa badlap ya kajing shisha ba kajing yap jiki dokha kalanang khambon menta kasnem ban yanujor bat kisnem gi balalen usamla Marconi Thongni ulo angru ba KSU nakapor sakapor kala judawa nak sarkar jala bat buru da kajing tho syaka office trikam jong ka deputy commissioners jong ka Southwest Castles District ban chimphia halor kane ban nakaliang ka DC kala pha syaka sarkar jala lengba ka Meghalaya State Pollution Control Board ban bisar bnya yakani kajing kalarong jong kawa Henry hadu menta kaseng kamsyam layu idak ai komta ka KSU keladawa bak sarkar jala kadai bantongno da kekenhon toket ke balai luan balada ka sarkar kamsim khia kaseng kaha banwa no da kiwai part kilat glenti panwanra da ka international agency ban toket yakne bat banrap ru bak kaseng kamsyani asu yaka Meghalaya State Pollution Control Board aleng jungi kaseng iso ban dawa ka sarkar ba kadai bantung yaka independent inquiry habaya dei bat katai kawa halor kani lada ka state government lada kamla bantung ya ka independent halor katai kapa nakaliang jungi kaseng nyahaban watlat na kiwai pat ki banta ka international agency pan prates ya katai kawa halor ka jingyai yang dokha ban ka jing klarong jong katai ka wa poran ko kaba ngila saki kaba nadu santarik kani ka kaba ngila yo ujor ya katai kawa menden santarik kaba naleng jini kaseng nimsya poi pakhat ba ni menden kendai tarik ni danglai ba kandang don biar kajing nyap dokha ndrei la mentala ne la stayo nyap dokha ante ba naleng ba ni lalap dakli makmat dalam jong makmat ante po wa kaba naleng jini kaseng ni kentujur ya kasokar bakan le matsim kya awat kasokar mensua ya kani kaladan po kasession kasumar assembly yang tei bakilarai hadin ba kajing ni kubor halor kani kaju kapang jong kani ba liam ka sarkar kajing lam Dr. Mukul sama madong ban nyalai jurip ya kani ka area bakile mining ki borhol hadu bakin patap la kapsan spa tali ki trio ba misal matap hati ki area jong kajing le drilling ki company Maheshwari ban drilling uranium tei hadu unta ka sarkar ya karai keba nak kaliang juga state government kalarai hadu menta imsyam lai nak kaliang kasokar bakat simkia sisa kalau kini kajingrai ka resolution jongka assembly kepala daerah da kajingelang jongka sarkar kongres apo ka state